Ose hanuin tambah saida maromak ni ema tingki sai husi maromak ni fatin. Maromak duni sai adang ho eva husi jardin Eden tambah sira kontra nia ilakoi simu nia nudar liurai. Buat hotu-hotu nebe maromak po aten saungona basira kona ba kontra nia liafuan sai realidadi duni. Agora adang ho eva muris haketa kona husi maromak. Iko mesa hasuru susar ba malu. Taumatan ba oan siramo susar. Atu hetan aihan susar liu. Matemos komesa hak basic ba siraona, halo sira ni isin aumenta fraku ba bebe. Moris ia jardin liurne susar tebes. Agora adang ho Eva ukun mundu ho dalang nebe ak. Siranya oan mos halo buat at hanesan sira. Siranya oan, be oan, ibe oan ya oan hotu fila kotuk ba maromak. Ia jardin liur, ema hotu-hotu duvida katak maromak magdiak. Ia jardin liur, ema hotu-hotu kontra maromak neliafuan. Ia jardin liur, ema hotu-hotu ukun mundu ho dalang nebe at. Idane halo maromak tristi tep-tebes. Ema hotu-hotu iha mundu ne lakoi simunia nudar liurai. Entaun, maromak disidi atu julga ema hotu-hotu iha mundu ne. Nia disidi atu haruka bebot sae iha fating nebe ni halon. Mai be iha mane ida naran noe nebe hantauk ba maromak. Maromak hatete ba noe atu halo roi dan nebe bot tep-tebes. Maromak haruka noe tau animal barak ba iha rola aran. Maromak haruka noe atu lorin ya familia barolaran. Noe halo tuir saida mak maromak hatete. Tuir mai, maromak julga mundu. Maromak haruka bebot sae. Buat hotu-hotu nebe moris iarai leten mate. Mai be noe honya familia i animal hotu-hotu nebe iha rolaran hetan salva saun. O hatene bebot sae ne hanurin saida mai ita. Maromak se julga ema hotu nebe lakoi simunia nudar liurai. O hatene maromak ne julga mintu hanurin saida mai ita. Ema hotu-hotu presis ya maromak ne bensong. Saida maka kontese tuir mai? Maromak promete hanesang ne duni. Maromak promete atu po bensong ba ema hotu-hotu iha mundu. Por hatene historia hotu, kita bot sira berele livro Desenho bot hus historia biblianian. Agora da daun União Bíblica fan ona livro ne hopoli $2 nulu. Se ita bot sira interesse a karak sosial livro ne, ita bot sira bele kontaktu mai ani, lihusi, meu sira tuir mai ne.